салом бинандагони азиз, ба таваҷҷӯҳи шумо барномаи иттилоотии ахборро мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон пешниҳодатон мегардонем. соли 2026 ба соҳаҳои иҷтимоӣ 29,5 миллиард сомонӣ равона гардид, ки нисбат ба соли 2024 ба андозаи 41,8% зиёд аст. ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ самти муҳими фаъолияти ҳукумати кишвар ба ҳисоб меравад ва тадбирҳои солҳои охир амалӣ гардида ба рушди ин соҳаҳо такони ҷиддӣ бахшиданд. ҳамкорони мо шарҳи бештар медиҳанд. беҳтар намудани шароити таҳсил, сохтмон ва таъмири мактабҳо, дастгирии омӯзгорон, баланд бардоштани сифати таълим, беҳтар намудани хизматрасонии тиббӣ, хариди таҷҳизоти муосир, баланд бардоштани сатҳи табобат, пешгирии бемориҳо, дастгирии нафақахӯрон, маъюбон ва оилаҳои ниёзманд, инчунин пардохти кӯмакпулиҳо ва нафақаҳо, рушди фарҳанги миллӣ, дастгирии ҷавонон, варзиш ва насли солим. Дар маҷмӯъ дар соли 2026 аз ҳаҷми умумии хароҷоти бюҷети давлатӣ тақрибан 44% ё маблағи 29,5 миллиард сомонии он ба соҳаҳои иҷтимоӣ равона мегардад. ҳиссаҷудокунии молиявӣ барои соҳаҳои иҷтимоӣ дар солҳои 2024-2026. соли 2024 20,9 миллиард сомонӣ, соли 2026 29,5 миллиард сомонӣ, афзоиш 8,7 миллиард сомонӣ ё 41,8%. бо мақсади татбиқи амалии дастури супоришҳои пешвои муаззами миллат, вазорати молия сиёсати бюҷетиро бо равонасозии афзалият ба соҳаи иҷтимоӣ ба роҳ монда. дар соли 2026 ҳаҷми умумии хароҷоти бюҷети давлатӣ дар ҳаҷми 67 миллиард сомонӣ ба нақша гирифта шуда, тақрибан 44% ё маблағи 29,5 миллиард сомонии он барои маблағгузории соҳаи иҷтимоӣ дар назар дошта шудааст. дар муқоиса бо соли 2025 ба маблағи 5,6 миллиард сомонӣ ё 23,3% зиёд мебошад. ҳалли масъалаҳои иҷтимоӣ самти муҳими фаъолияти ҳукумати мамлакат ба ҳисоб меравад ва тадбирҳои солҳои охир амалӣ гардида ба рушди ин соҳаҳо такони ҷиддӣ бахшиданд. рушди ҳамаи соҳаҳои ҳаёти ҷомеа ва давлат, ояндаи босаодати давлату миллат аз илму маорифи пешрафтае вобаста аст, ки заминаи мустаҳками онҳо имрӯз гузошта мешавад. дастгирӣ ва таваҷҷӯҳ ба ин соҳаҳои муҳиму тақдирсозро сармоягузорӣ ба ояндаи дурахшони миллат ва бақои миллат унвон карданд. пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон зимни ироаи паём: ҳаҷ ва сохтори хароҷоти бюҷети соҳаи иҷтимоӣ дар соли 2026 аз он шаҳодат медиҳад, ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон рушди инсон ва беҳтар намудани сатҳу сифати зиндагии аҳолиро ҳамчун самти афзалиятноки давлатӣ арзёбӣ намуда, барои таъмини некуаҳволии мардум тадбирҳои пайгирона меандешад. ҳукумати мамлакат маблағгузории ин соҳаҳои калидиро мунтазам зиёд менамояд ва ҳар сол ҳаҷми умумии он беш аз 21% хароҷоти бюҷети давлатиро ташкил медиҳад. дар маҷмӯъ ҳаҷм ва сохтори хароҷоти соҳаҳои иҷтимоӣ аз он шаҳодат медиҳад, ки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон рушди инсон ва беҳтар намудани сифати зиндагии аҳолиро ҳамчун самти афзалиятноки сиёсати давлатӣ арзёбӣ намуда, барои таъмини некуаҳволии мардум тадбирҳои муассир меандешад. ҷашни саъда баъди гузашти асрҳои зиёд дар замони соҳиби истиқлолӣ бо ибтикори президенти ҷумҳурии Тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз нав эҳё гашт ва дар ҷомеаи мо умри дубора ёфт. ҷашни саъда арзишҳои чун садоқат ба ватан, осоишу ваҳдати инсонҳо, дӯст доштани табиат ва заҳмат ба хотири баракату фаровониро таблиғ менамояд. гузориши Абдуваҳоби Абдусаттор аз вилояти Суғд. ҷашнҳои миллии мардуми тоҷик сада, наврӯз, тиргон ва меҳргон, ки аз қаҳри асрҳо то ба имрӯз расидаанд, ҳоло дар сатҳи давлатӣ бо рангу ҷилои беҳтар ва бо шукӯҳу шаҳомат таҷлил мегарданд. зеро ин ҷашнҳо ёдгоре аз ниёгон буда мардуми тоҷик онҳоро бо вуҷуди нодида гирифтану монеа эҷод карданҳои зиёд ҳамчун ҷузъи ҷудонопазири хотираи фарҳангии чандин ҳазорсолаи худ ва ба сифати дурдонаҳои гаронбаҳои маънавӣ ҳифз намуданд. ин ҷашнҳои бостонӣ ба 4 фасли сол рост омада, гиромидошти унсурҳои муайяни табиат дар маркази ҳар яке аз онҳо қарор дорад. садаки 50 рӯзу 50 шаб то наврӯз фаро мерасад, дар саргаҳи ин ҷашнҳои миллӣ қарор дошта, он пеш аз ҳама кишоварзонро аз оғози омодагӣ ба кишту кор, яъне тайёрӣ ба баҳор хабар медиҳад. аз он бояд фахр кунем, ки ҳамин ҷашни ниёгони мо бо ташаббуси асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон
اول در داخل تاجیکستان مقامی رسمی گرفت و رسما تجلیل می‌گردد. امروز علاقه مردم عادت کردند که جشن سده چگونه جشن است، انتظار می‌کشند و باز یک پدیده خوبترین که به وقوع پیوست به میراث فرهنگ غیرمادی یونسکو وارد کرده شدن جشن سده همچون جشن، یعنی همچون یک تنتنه می باشد که این افتخار باعث افتخار ماست. وقتی که همین جشن که به فهرست یونسکو داخل شد، این معنای آن را دارد که سیاحان، دانشمندان، مثلا روزنامه‌نگاران برای مثلا تماشا کردن و یا تحقیق کردن و یا گزارش یا نوار گرفتن سده به کشور ما می آیند و چگونه مثلا همین جشن تجلیل شدنش را می‌بینند و مهم اصلا سیاحان را جلب می‌کند به تاجیکستان. бо таваҷҷӯҳ ба он ки сада рӯзи арҷгузорӣ ва иззату эҳтиром ниҳодан ба нуру гармӣ рӯ овардан ба равшанӣ рамзи меҳру муҳаббат ва дӯстиву рафоқат аст, ҳамасола дар шаҳру ноҳияҳои вилояти суғд ин ҷашни бостонӣ бо риояи тамоми суннату анъанаҳои хос таҷлил карда мешавад. маҳз дар ҳамин айём деҳқонони вилоят тухмии хушсифати зироатро захира карда мошинолоту таҷҳизот ва дигар асбобу олоти кишоварзиро ба кишти баҳорӣ омода месозанд. ҷӯйбору заҳкашҳо яъне иншоти обёрӣ ро тоза карда нақшаи кишту кор, бунёди боғу токзор ва дигар корҳои баҳориро таҳрезӣ мекунанд. ба таъкиди кишоварзон ин айём беҳтарин фурсат барои тоза кардани дарахтони боғҳои кӯҳна ва омода намудани ниҳолу қаламчаҳо барои бунёди боғҳои нав мебошад. سده 50 روز و 50 شب پیش از نوروز است. در اینجا مثلا دهقانان باید کشتزارهای برای مثلا کشتی آینده تیار کنند، تخمی هاشون را تیار کنند. سده آگاه میکند که اگر زمین نمیش کم باشد یا خوابمانی کنند. خوب زمین برای کشت باید تیار شود، تخمی ها باید تیار شود. از سده تا نوروز علاقه به کشت و کار تیار شود. فلسفهش اگر امروز بگیریم همین است. оину таоммулҳои сада одамонро ба амалҳои хубу писандида аз қабили ба ҳам сухани нек гуфтан, ҳамдигарро эҳтиром намудан, дар осоишу оромӣ умр ба сар бурдан, дар ҳама ҳолат шарики ҳамдигар будан, кори хайр кардан, заминро дӯст доштан, табиатро ҳифз кардан ва дигар кирдорҳои нек даъват мекунанд. яъне ҷавҳари сада аз ҷанбаҳои инсонпарварона, дӯст доштани табиат ва расидан ба қадри обу замини диёр иборат мебошад. абдуваҳоби абдусаттор, Илёс Бобоҷон, вилояти Суғд, ахбор. маҷмӯи заминҳои хоҷагиҳои кишоварзии шаҳри Роғун 1047 гектарро ташкил менамояд. хоҷагидорон барои ба даст овардани ҳосили баланди зироатҳои кишоварзӣ заминҳоро шудгору хушсифат намуда ба мавсими кишти баҳорӣ омода менамоянд. дурнамои кишти тирамоҳӣ аз ҷониби масъулон таъмин гардида тибқи нақшаи пешбинишуда дар майдони 732 гектар кишти баҳорӣ гузаронида мешавад. гузориши ҳамкорамон Маҳмадалӣ Абдукарим дар ин хусус. ҷиҳати таъмини бозори истеъмолӣ бо маҳсулоти ниёзи аввал ва афзун гардидани маҳсулоти соҳаи кишоварзии хоҷагидорони шаҳри Роғун аз ҳоло майдони заминҳои дар ихтиёр доштаро ба мавсими кишти баҳорӣ омода намуда истодаанд. аз рӯи гуфтаи хоҷагидорон, шудгори хушсифати фасли зимистон намнокии майдони киштшавандаро то дергоҳ нигоҳ медорад. имрӯз дар қаламрои шаҳри Роғун 1047 гектар заминҳои корам мавҷуд мебошад ки аз он 270 гектарашро корами обӣ дар бар мегирад. тибқи нақша ва дурномо дар соли 2025 976 гектар кишти баҳорӣ ҳама намуди зироатҳо ба нақша гирифта шуда буд ки иҷрои он ба 1075 яъне 110% нақша таъмин гардид. шуғли дигари кишоварзони шаҳри Роғун рушди соҳаи боғдорӣ мебошад. саҳмдорон ҳамасола бо меҳнати пурмаҳсул аз майдони боғот ҳосили фаровони меваҷот ба даст оварда пешниҳоди бозори истеъмолӣ менамоянд. кишоварзон мақсад доранд ки соли ҷорӣ аз ҳисоби заминҳои ғайри кишоварзӣ дар майдони 4 гектар боғи нав бунёд намоянд. Маҳмадалӣ Абдукарим, Аюби Маҳмурод, Роғун, ахбор. давоми солҳои соҳиби истиқлолӣ бо ҳадафи беҳтар намудани инфраструктури соҳаи сайёҳӣ дар вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон тадбирҳои зарурӣ амалӣ гардиданд. дар соли 2025 51 000 сайёҳи дохилию хориҷӣ аз мавзеъҳои сайёҳии шаҳру ноҳияҳои вилоят дидан намуданд. эдомаи мавзӯъ дар таҳияи ҳамкоронамон.
با دستگیری‌های پیوسته حکومت جمهوری تاجیکستان برای فعالیت ساحه سیاحی در قلمرو ولایت مختار کوهستان بدخشان اینفراستراکچور معاصر برای قبول مهمانان و سیاحان خارجی فراهم آورده شده، در زمینه این اقدام از جانب صاحبکاران محلی نیز در سمت خدمت رسانی و معرفی مکان‌های سیر و سیاحت بام جهان قدم‌های استوار گذاشته شد. در سال 2025 شعبه سیاحی مقامات اجرایی حاکمیت دولتی ولایت مختار کوهستان بدخشان با استفاده از امکانات موجوده برای تشکیل نمودن خط سیرهای نو با شرکت‌های جهانی همکاری دوجانبه به راه ماند که این اقدام به خاطر زیاد نمودن شماره سیاحان به ولایت ارزیابی کرده شد. حالا در ولایت مختار کوهستان بدخشان برای قبول مهمانان 8 آسایشگاه، 12 آثارخانه تاریخی، بیش از 2000 انشاءات و اینفراستراکچور سیاحی فراهم آورده شده است. در عرفه روز وحدت ملی سال 2025 مهمانخانه ببر برفی در دهه بسیط نوعی روشان با تجهیزات ضروری به استفاده داده شد. شعبه رشد سیاحی با مقصد تقویت دادن مخزن اطلاعاتی در همکاری با دانشگاه آسیای مرکزی در دایره لایحه تحقیقاتی ترتیب دادن مخزن اطلاعاتی برای موضوعات تاریخی، فرهنگی و طبیعی در ولایت ماه اکتبر سال 2025 در نوعه روشان تحقیقات گذرانیده شد. هدف از این تحقیقات تکمیل مخزن اطلاعاتی در موضوعات فرهنگی و طبیعی نوعه روشان می باشد. طبق لایحه مذکور عاید به موضوعات فرهنگی، طبیعی و یادگاری‌های تاریخی معلومات مفصل و دقیق جمع‌آوری کرده شد. در حدود ولایت امکانیت‌های رشد سیاحی، تاریخی و فرهنگی، طبابتی و اکولوژی و کوهنوردی زیاد است. همساله نمایندگان شرکت‌های سیاحی ولایت در چهاربینی‌های سطح بین‌المللی شرکت نموده، ظرفیت‌های سیاحی ولایت را به جهانیان معرفی می‌نمایند. نقشه‌های شعبه رشد ساحه سیاحی در سال 2026 این تشکیل کردن ترینینگ‌ها برای صاحبان هومستی‌ها که در دهات‌های دوردست به مثال برتنگ و وخان هستند گذرانیده می‌شود. اینچنین رقمی کنانی در ساحه سیاحی به مثال نصب علامت‌های QR در نزد یادگاری‌های تاریخی و تشکیل خریطه‌ها می‌باشد. اینچنین رشد دادن سیاحی کوهنوردی در سمت کمپینگ در ولایت مختار کوهستان بدخشان با جلب سرمایه خارجی برای خواهد ماند. از جمله در بازارهای سطحی بین المللی برندهای ببری برفی، ارخر مارکوپولو، توتی پامیر، مارخور و غیره ها نام برآورده خریداران زیادی را دارا می باشند. дар ноҳияи Масҷоҳ корҳои бунёдкориву созандагӣ ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ вусъат дорад, ки аз 735 иншооти ба нақша гирифта боз иловатан 100 биною иншоот бунёд ва таъмиру навсозӣ карда мешаванд. аз рафти корҳои созандагӣ ҳамкорони мо гузориш медиҳанд. дар ҷамоати диҳоти обурдони ноҳияи Масҷоҳ айни замон сохтмони бинои иловагии муассисаи томактабии рақами 5 тариқи ҳашари дастаҷамъии аҳолӣ идома дорад. бинои муассиса бо назардошти зиёд шудани талабот баҳри фарогирии кӯдакон ба муассисаи томактабӣ сохта мешавад. ба таври сокинон иброз доштанд, бинои нав барои таълиму тарбияи кӯдакон муҳим буда, аз ин рӯ ҳамагон дар корҳои сохтмонӣ дастаҷамъона саҳмгузорӣ менамоянд. аз ҷиҳати мана шоли кӯдакистонҳо мана биноҳо ки буданд ки кӯдакҳои мо танқисӣ буд, мана як хулоса омаданд ки як кӯдакистони дигар бунёд кунем ки ҳамин барои 350 то 400 нафар кӯдак дар инҷа ҷобаҷо мешаванд. аз ҳамин сабаб ин як иқдоми ҳамин ба як хайра пеш гирифтам. бо ташаббуси ҳамин мардум ба тарзи ҳашар дастгирӣ карда истодан корҳои сохтмониш. аз рӯи лоиҳа бино сеошона буда барои фарогирӣ то 350 нафар кӯдакон дар назар дошта шудааст. айни замон корҳо дар ошиёнаи сеюми бино оғоз ёфта, бинокорони ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди Меҳрон машғули иҷрои корҳои сохтмонӣ ҳастанд. корҳои сохтмонӣ бо маром идома доранд ки имрӯз мардум бо як рӯҳияи баланди ватандӯстӣ бо ифтихор аз сиёсати пешвои муаззами миллат барои ободонии кӯдакистон саҳми арзандаи худро гузошта истоданд ва имрӯз мо ба 7 ҷамоати ноҳияи Масҷоҳ назар мекунем ки мардум корҳои сохтмонӣ аз ҷумла роҳсозӣ, кӯдакистон, мактаб ва дар ҳама самт албатта фаъол ҳастанд. ҳамчунин дар ҷамоати диҳоти обурдон сохтмони иншооти таъминоти оби нӯшокӣ, ҳавзҳои захирасозӣ ва сокинони маҳаллаҳо идома дорад.
با کوفتن دو چوه عمودی و کشیدن 18 کیلومتر قبورهای آبرسانی در این موضع ضرورت بنیاد حوضهای ذخیره آب انشاءات یاری رسان به میان آمده، حالا قسمت زیاد کارها از طرف متخصصان انجام داده شده است. با مورد استفاده قرار دادن انشاءات آب تامین کنی و 12,000 نفر اهالی جماعت دیهات آببردان تامینات آب نوشاکی با اعتماد و دائمی می‌گردد. در دایره کارهای آبادانی و سازندگی به استقبال جشن 35 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان در ناحیه مسجد بنیاد، ساختمان و تعمیر و ترمیم 735 انشاءات به نقشه گرفته شده تا آغاز سال 2026 790 انشاءات تعیینات گوناگون مورد استفاده قرار داده شده است که نقشه پیش بینی شده بر زیاد اجرا گردیده است. همچنین در نظر داشته شده است که در سال روان باز در 100 انشاءات دیگر کارها انجام داده شود. محمود احمدزاده، دلشاد یوسفی، ناحیه مسجد، اخبار. дар ноҳияи рашт ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёди зиёда аз 400 иншоот ба нақша гирифта шудааст. Аз ин шумора то имрӯз 266 иншоот мавриди истифода қарор гирифтааст. Аз раванди корҳои созандагӣ дар ноҳия ҳамкоронамон гузориш медиҳанд. дар ноҳияи рашт бо мақсади амалӣ шудани нишондодҳои паёми президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии тоҷикистон аз ҳамаи сарчашмаҳои маблағгузорӣ дар соли 2026 бунёди 115 иншооти ҳаётан муҳими хоҷагии халқ аз қабили муассисаҳои таълимию тандурустӣ, хонаҳои истиқоматӣ, коргоҳҳои хурди истеҳсолӣ ва роҳу хаттҳои об пешбинӣ шудааст, то ба ин васила маҳалли зист, деҳаву ноҳия боз ҳам ободу зеботар шавад. аз ҷумла дар деҳаи чакиҳо ва қазнок сохтмони ду муассисаи томактабӣ барои 120 кӯдак идома дошта биноҳои таълимӣ дар муҳлати пешбинишуда ба истифода дода мешавад. бунёди литсеи президентӣ барои 640 нафар хонанда дар маҳаллаи дашти рашт дар партави дастуру ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон пешвои миллат муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои ҷалби хонандагони болаёқату соҳибистеъдоди муассисаҳои таълимӣ пешбинӣ шудааст, зеро то ҳамин давра дар ноҳияи рашт, тоҷикобод, лашнуробод ва сангбор умуман литсеи президентӣ мавҷуд набуд. аз рӯи лоиҳаи сохтмони литсеи президентӣ аз 5 бинои кушоду барҳаво аз ҷумла 2 бинои таълимӣ, 2 хобгоҳ, ошхона, китобхона, толори варзишӣ ва дигар зербиноҳои иловагӣ иборат мебошад. соли ҷорӣ бо истифода аз маблағҳои пешбинишуда корҳои сохтмонӣ дар бинои 4 ва 5 литсеи идома дошта иншоот аз рӯи нақша дар муҳлати муайяншуда ба истифода дода мешавад, то дар оянда хонандагони соҳибистеъдод ба таълиму тарбия ҷалб карда шавад. дар маҳалли сарипул соҳибкори ватанӣ дар партави ҳидоятҳои президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон барои оилаҳои ниёзманд 30 хонаи истиқоматӣ бунёд карда истодааст. аллакай дар бештари манзилҳои истиқоматӣ корҳои сохтмонӣ дар марҳилаи анҷомёбӣ қарор дошта коргарон ба бунёди хаттҳои обуроҳ, ободии гирду атрофи хонаҳои истиқоматӣ ва якчанд корхонаҳои хурди истеҳсолӣ машғул мебошанд. ҳамин тариқ раванди корҳои созандагӣ дар ҳудуди ҷамоатҳои шаҳраку деҳоти ноҳияи рашт рӯз то рӯз вусъати тоза касб намуда, ҳамаи ин бунёдкориҳо ба хотири зиндагии шоистаи мардум пешбинӣ шудааст. истифодаи панелҳои офтобӣ ҳамчун манбаи тозаи энергия барои аҳолӣ ва муассисаҳо аҳамияти калон дорад. бо ин мақсад дар ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди баҳори шаҳри бохтар 140 панели офтобӣ насб гардидааст ки масъулин ин иқдомро қадами устувор ва мамлакатовар арзёбӣ менамоянд. шаҳри бештар дар таҳияи ҳамкоронамон. дар доираи татбиқи сиёсати сарфаю истифодаи самараноки нерӯи барқ ва ҷалби манбаъҳои барқароршавандаи энергия дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди баҳор воқеъ дар шаҳри бохтар 140 адад панелҳои офтобӣ насб ва ба истифода дода шуданд. ин иқдом бо мақсади таъмини нерӯи барқи иловагӣ, коҳиш додани вобастагӣ аз шабакаҳои ягонаи барқ ва фароҳам овардани шароити мусоиди фаъолият амалӣ гардидааст. طبق معلومات هر یک پنل آفتابی نصب گردیده قادر است در علاهیدگی تا 1.75 کیلووات نیروی برق تولید نماید و در مجموع اقتدار عمومی آنها به 80 کیلووات میرسد. استفاده چنین اقتدار به صاحب ملکان امکان میدهد که بخش معینی نیاز خود را به نیروی برق از حساب انرژی آفتابی تامین نمایند، خصوصا در فصل‌هایی که طلبات به برق
бештар мегардад. қобили зикр аст ки ҷиҳати васлу насби дурусти панелҳои офтобӣ ва баланд бардоштани маърифати энергетикии аҳолӣ мутахассисони агентии назорати давлатии энергетикии назди президенти ҷумҳурии тоҷикистон дар минтақаи бохтари вилояти хатлон бо сокинон ва масъулини ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди баҳор корҳои фаҳмондадиҳӣ гузарониданд. зимни вохӯриҳо ва суҳбатҳо таъкид шуд ки гузаштан ба истифодаи таҷҳизоти муосири энергетикӣ аз ҷумла панелҳои офтобӣ аз ҷиҳати иқтисоди техникӣ ва экологӣ муфид арзёбӣ мегардад. امروز استفاده پنل های آفتابی همچون منبع تازه انرژی برای اهالی و مؤسسه ها اهمیت کلان دارد. کارمندان اگنتی نظارت دولتی انرژتیکی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در منطقه باختر ولایت ختلان کارهای فرماندهی و مشورتی عاید به وصل و نصب و استفاده درست پنل های آفتابی را پیوسته انجام می‌دهند. هدف‌های اساسی این تدبیرهای بلند برداشتن معرفت انرژتیکی و هوسمندگردانی شهروندان با استفاده انرژی‌های برقرار شونده میباشد. خاطلون یکی از منطقه‌های آفتابی کشور دارای امکانیت‌های وسیع برای رشد انرژی برقرار شونده میباشد. شماره زیادی روزهای آفتابی در سال شرایط مساعد فراهم آورده استفاده انرژی آفتابی را ثمراناک و درازمدت می‌گرداند. همزمان چنین اقدام‌ها با کاهش تلفات نیروی برق و استفاده عاقلانه ذخیره‌های انرژتیکی مساعدت می‌کند. تطبیق لایحه مذکور نه تنها از جهت اقتصادی سودمند میباشد بلکه به حفظ محیط زیست، کاهش پرتوهای ضررآور و دستگیری سیاست دولتی انرژی سبز نیز سهم ارزنده می‌گذارد. در مجموع نصب پنل‌های آفتابی در شهر باختر یک تجربه موفق ارزیابی گردیده می‌تواند برای دیگر کارخانه‌ها، تشکیلات‌ها و حتی خواجگی‌های خصوصی نیز نمونه عبرت باشد. این اقدام قدم مهم در راه تامین استوار نیروی برق و رشد انرژی برقرار شونده در منطقه به حساب می رود. محمد رجب عبدالله‌زاده، دولت فیض‌الله، شهر باختر، برای برنامه اخبار. بینندگان عزیز، در همین جا برنامه اطلاعاتی اخبار به پایان میرسد. خیر، سربلند و خانه آباد بمانید.